Достар, менен шулай мен наладчик болуп иштеп баштаган эми. Газы, плазменный резительное оборудование деп аталганда менин нем хынарым билмейсем, кимден сурарга китапларда тирличе, чит-тилче жазылган да бар. YouTube'да бик карадым, таба алмадым. Менен ушундай аппаратларга деп айтайм менде. Менен мынсы силовой установка, мынсы коллер деп аталат, менен мынсы подающий устройство русчасы, менен мындан чыбык, менен шу жерден чыбыклар чыгайын, менен шу ишинен чыбык чыгайын, мындан нелери жок эле, соплалары, нелери, ушундай направляющийлары, тагын ушундай темирлер, переходниклар, прокладка деп айтайм менде. Менен мында бизге мени алып келдилер менен ремонтларга. Суыткыч ишлемей экен, хатаны чыгара 92 деп. Менен мында азыр кабыз көрсөтөм мен. Кабызык эле. Менен кабызабыз, менен шу жерде менен шулай кабызабыз. Менен хабы ишлеп кетем менен шулай. Кабыздык. Yazуулар чыгайын деп көп нелер бүтүн мындан көрүнөм экен, билбейм, менен шулай yazуулары чыга. Менен азыр ишке азырлене деп айтгенде, менен загрузка деп айтабыз энди. Аха. Мына буну тыгып койгон. Орнуна ошондой. Мына алабыз азыр шуну текшерүүгө. Билер эшен энди менен теги сварщик иштей баштаганда 2 марта басады аны, башта иштеп кете. Мына шу айтып. Iki тапкыр басабыз, мына шу жерге мына бармак көрсөтөм, мына баскычы бар анын. Мына мында вентилятор, теги суыткычы иштеп кетти, жил кубары. Мына вентилятор. Токтады, мына мында R чыга 92, мына латинскийлар. Зур көрүнмөйдүр мына мындан. Бул айта хата бар мында дей, суыткычта. Шуңа көрө билер үчүн суыткычны башта мына бул кызылны кайтатырам, бул шланга энди мына шу кайтатырам. Мына бул кайтканда bir yarım метр, 1 метр шамасы сиптирге тийишинде, агар мына шу рукав деп аталган, мына жеңи деп айтайын, мына шу иштетирен жерине ичинен суу жүрөйүн, мына шунан кирип кетеді, кызылдан чыгайын деп, тиги бүтүн кабелдерин суутуп чыгарып. Тагы мына шулай сүндүрөбүз да, тагы bir 10 секунд, 5 секунд шамасы турабыз да сүнгөч, тагы кабызып карайбыз энди. Агар шундан суу агып кетсе, көбүрөөк шу жерден начарак айны. Була шунда, мынанын ичинде датчик потока бар, мына шундай. Ол көрсөтөт, шул токтотайын. Мына тагын итип карайбыз. Тагын басам шулай кнопканы энди 2 тапкыр шакалдады. Тагын коллер. Тагын мына көрсөтөт, шул хатаны 92 деп R-ны. Мына алабыз да. Мына шундай bir туташтырма бар менин. Hazır mene toruğa tutaştırabız indi. Mena şu ayttirip. Mena şu toruğa tutaştırabız. Hazır. Yaptırayım. Oradan şulay tıkılat alayımız. Su. Bütün sayıske. Tağın şulay söndürüp, mena şu жерine tağın bir söndürüp karayımız. Eğer Шулай туташтырып, мында мен азыркына хата жасадым энди. Яра өзүңүз билесиз, тартып чыгарып, мына бирден шулай итип карарга керек. Тагын кабызабыз энди. Шулай тагын кабызабыз. Тагын 2 марта мына кийленип биткеч, шул туташтырманы койдум мына азыр. Нитип, бу баары команданы берем, мында нелер кнопкаларын шул ишет. Мына тагын басабыз 2 марта мына. Тагын 2 тапкыр басабыз. Су жил кубар иштеп кетти, тагын хата чыгара баары-бир. Мында азыр барып излейбиз энди. Мындан түгүл, мында мына шул киреде шлангалардан гана барайын. Мына шунда кирейин мына. Мына мында кызыл расмдан тилелерге да көрсөтүлгөн, мына бирси заңгар, мына мында. Мына мында заңгар сызыклар, мында кызыл мына көрөсүзбү? Заңгар кызыл мына шулай. Мына мында да шулай көрсөтүлгөн, мына кызыл, заңгар. Мына шулай тыгыла. Бу мына шул айланып келе, шу шлангалардан мында кирейинди. Мында ненде хата болорго мүмкүнлүгү бар. Сүндүрүп турганы. Мында тирличе хата болорго мүмкүнчүлүк бар. Мына шу жерде энди. Мына көрүнөм экен. Мына бу датчик потока дейт. Мына шундан баратыран не узмаса, шул сөндүрөйүн, мына биздин ошибканы чыгарат, шул контроль тутайын деп. Теги карап турайын деп. Мында азыр биздин нерсе бар энди. Мына бу насос бар, помпа деп аталат, и конденсатор бар. Мына текшерүүгө була энди мына. Мен энди конденсаторду алып текшердим, өзү көрсөтө 1/1 энди микрофарад көрсөтө. Анын өзүнүкүндө 6 буларга тийиш, плюс-минус 5%.
Mana agar -5% bo'lsa 6 bo'larga tegish. Unda 1 endi mana o'zinde. No bu bulay qabınıp ketirishinglar kerak kondensator. Mana no 6 da bo'lsa haybatroq bo'ladi endi. Ikkinchisi bor, ansi 50% ga kiyimiga. Bunisi butunlay 90% ga mana turgani 90% ga kiyimiga. Men bularni qo'ydim indani ko'rsatib aldanroq sutib. Biz ani qo'ydik boshqasini kondensatorni bar aylanmay. Mana bu yerda aylanmasa dvigatelni tutib qaraysiz shu yerda ozgina chaldimi, kuch yetmoqchi bo'ladi, aylanib ketolmay. Aning ne g'aybi bek asodqa bo'ldi. Mana shu yerda mana barmam ko'rinaman ekan. Mana shu yerda durt mana ostda mana shu aytib pompa durt bo'lib bilan sho'rib bilan tortilgan. Shularni yartishlargina mana aytik chetvert оборот bo'shatsangiz ishlab ketdi jonim. Ishlab ketdi mana. Azroq ishida pishiraqlar da bo'lar. Mana men pishiraqlarim mana bunda shlangini mana bu shlangini olib tashlayman-da. Ya bunda birini boshqa shlanga tig'am. Tega shunday 5 litrli kanistrlar bilan mana shunda shamalabqina vozduk salasiz endi mana shunda shamalab vozduk salsangiz, vozduk bilan o'rdirtasiz, shuni hadda pishiraq ko'p chiqay endi. Mana shoy o'rdirtirib, yangadan juvdirtib, shoy etib chiqdim endi. Bular ishlab ketay endi. Mana shu ishlab ketdi. Mana netib tutashtirdim. Hozir bunda suv qolmadi endi suv. Mana yangadan qabızlik. Mana yangadan bastık silovoyniga mana qabniga. Mana shunday. Tak. Hozir qabinsin. Kiylansin hali. Mana bunda tag'in shuni kiyma bor. Ana tega bunda biz bit vozduklar kirib qoldi, sразу kelib jetmiyor. Mana bunda basib tatirga kerak qoshag'inda. Bilir uchun ishlab ketay bo'lajak. Mana ham men basam ikki tapqirima. Mana shu aytib. Mana bu temaga basam. Azroq bo'lsin. Ana ketdi ishlab. Shirildi. Mana shirildi. Ana shu mensin tashlab turaman endi, mana tashlab turam. Mana tag'in bir qo'lim yo'q. Qaraymiz mana bunda qayta turan shlangini, mana qayta turan. Mana qayta turan shlangini chiqaram. O mana nechuk suv ko'rasizmi? Qaya xatlarga. Mana tantirib qo'yamiz. So. Bo'ldi bu ishli. Mana hozir ziyarga da topshirgan kerak endi. Men shu hozir so'ndirib qo'yim endi. Yara so'ndirdim, rahmat. Bo'ldi shuni.